YouTube Integrated Territorial Organization itu jang ka Southwest Khasil District Lingba ka jingpan jang ka right to information RTI ki jing sep na po katana terekam jang ka PWD roads mau kerwa division kalalap bahadu kat praklur saupu sau lang nrupu prahajar nyospa nyopu ar tingka tang ban marman ya ka surang ni repair work ha ka shisnam tangata habe kran hakilat pathai kubor ka sengling ba president ka hitu jong ka Southwest Khasil District uba pol thernia uloong ba kani ka jing pulut ka dei kat ba ka jing pan jong ki lingba ka right to information RTI ha ka santere unai lor arja apsa but ha kani ka jing pan jong ka seng lalap ba ha ka at khandai tering benai basan arhajar arpulai hadu ka khat khandai tering benai ba nyau arhajar arpulai ka jingnut baro kalong san klur nyau pulai lang nru pulai hajar laispa san pho tingka ka badai ha ka phase 1 nangta na ka nru tering benai ba nyau arhajar arpulai hadu khat ar tering benai ba saw arhajar arpusaw ka jingnut baro kalong khat ar klur nyau puwei lang san hajar sauspa arpu ar tingka kabadai ha ka phase 2 but haba ken kulum ya ka jinglun ha ka phase 1 but phase 2 kalong baro khat praklur saupu saulak reupu prahajar nyau spa nyupu ar tingka namar kata nakaliang kahitu halor katay ka jing pelun kakwa banpan jing shai nakatana trekam jong ka PWD roads bakan kedaw shai hangnu bakila pelut bat tang kata kan penshai ni pen iru ya kita kikam bakila pentre Kaling cuma presiden juga itu Southwest Khasil District hari ini tayo ini naik ada file ke RTI alor ka jing pentre ya ke box na UII jong ka PWD jong ka Southwest Khasil District hak tu kapor dan don iba DM pengrup katang mi file na kabahap na nai mais jong snem arjar apply hadu nai mais jong snem arjar apsaw kata kita snem ti katung ka RTI belapan na kaseng hakabayadai berkiri per box po katna pildi roads jong ka Southwest Khasil District Mokrowat hakapor jong ba DM pengrup yang ba DM pengrup kalau ba UPIO ula ay ka jubab alomba hadin makaseng kalayo pediang ya ka RTI hakaba ka jingken ya ki tendar walium kabala lap na du nai mas hadu nai mas tung arjar apply hadu nai mas tung arjar arpsau kata kalomba instang shwa ya kabantong kalomba arjar haka arpndai teri nai busam arjar apply hadu ka khatnai teri benai bunyo arjar apply ka jinglut baru khoj kalong san krur new fly lak ndro fly hajar slice pa sampau kata kadi ka fast face di kabenta ka ba arbat kalomba nadu ka ndro teri benai bunyo arjar apply hadu ka khat artari benai busaw arajar apply ka jinglut baru khoj kalong khat ar krur new puilak san hajar sauspa ar di kata kalong kani kalong kebentak ar but baru ar bentak nadu nai mais jung arjar apply hadu brai mais jung arjar apsaw kalong baru khoj kalong khat krur saulak ndru prajar news pa new artingka nadu nai mais jung snem arjar apsaw adu nai mais jung snem arjar nadu nai mais jung snem arjar apply nadu nai mais jung snem arjar apsaw berkajingkli nakling jung ikum kaseng kalomba ikwa ya ka office jung ka PWD roads Southwest Khasil District Mokrowat bakan peni ani bakan kedaw syangi kaseng bahano kijaka kibakikam kila pentrei bani kila penut yakni kikam kiba kila pentrei
kumta nakaling jumi kum kaseng ikwa ya UII lingba katna pilu di ba udialam ya kaseng bahangno kani ka pisa ka bakot chaduka khatpra ka bakot chaduka khatpra krul sau lak ndro praja news pa ar ba kalangam ya kita kikam ki katna pilu di kala pendut namar ba hangni kum kaseng ila dondot baru khoj na bikerteng juki kontraktor ba dikit ya kitendar value nadu unai mach jung arjar apply hadu unai mach jung snam arjar apsau but nakling nui kaseng ibu ka jingham lada kaseng kala kapilu di kamla pensya ya kani ka jing pendut ya kani ka pisa bakaseng kala shim bakaseng ka shim de kuwi pat ki lenti chongkaan pat kaseng kanam shim ya ka jing bakli ada ya ki officer lani la ada ya ki kontraktor lani ya kinu ki bayadon menta hakani kampam sap hapo katnat surok jongka piludi jongka distrik jongka sabos kesil distrik makurwat pi na kaling jungi kum kaseng ibu ka jing ham ba ndai tanga ya ka piludi hanri ya kiwi department ki ba hapo kanika sabos kesil distrik makurwat ba ndai bikin yale kat bamon lara dai hakinu ki benta khamtam ya ka bamsap ka bahap hapo kanika distrik jongka sabos kesil distrik makurwat